Vidiš, ja imam problem sa svojom seksualnošću, Matija, vidiš. Dobro. I ja volim da zamišljam da sam Haruhi iz animea Melancholy, kako se već kaže ta reč. Ok, ali možeš da to zamišljaš u ovom bušu ovdje? I onda ja moram da plešam ovako, vidiš. Na, na 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 na, pesma ide, ja sam žensko. A ja, vidiš, pošto ja imam problem sa svojom seksualnošću, ja ovako stanem i jednostavno poletim. Wow! Znaš, to je jedini način na koji ja mogu da se uzbudim. Nego zimas Tristana... Odakle je minjen, Matija? Ti šveć se sminio. Dobio sam ga sa mid lane-a. Specijalno za tebe. Čekaj, čujem što ovo govori. Hi, I'm Paul McCartney. Ma kakav Paul I've McCartney, often oni su said kurac. if slaughterhouses had glass walls, Oni su urac. Aj, Koliko ima viewera, nisi pogledao? Koliko? Viewova ima, viewera, što već. Viewera ima nekih 6. Predict? Taj predict? So evil. To je bilo vrlo glupo od vas. Vi ste mnogo glupi ljudi. Jest. Mogu bi sad Andrej se okreneš da ga ubiješ. Što on to ne? Vrlo očekivano od tebe, Andrej. Bilo se podrazumevalo sve to. Surprise, motherfucker! Ju. Ja ne mogu ti prati main. Jel si tu, Vayne? Mislim nešto nije u redu s njim. Mislim da Something is... samo koncentrisan. Pokvarili smo Vayne. We broke Andrej. Andrej.exe has crashed. O Bože. Get wrecked! Get wrecked! She's gonna steal. What the? Who got that? Jana Tornado. Would you believe if I told you I had smite? Yeah, I would, because you were like, she's gonna say that and you just walked away and watched the tornado come. Noise. I wasn't gonna steal it. Seriously. I was like waiting for you to finish it. God damn it. It took me like 2 seconds to realize what the fuck is wrong with you. Sjećam se starih dobrih vremena kad sam igrao Ezreala u Goldu, kada sam pravio triple Doran Blade no boots Ezreal. Ah, good old times. Things were much simpler back then.